Ay, jak kayatin alokatan ti messenger ko. Mabuti nga ang makabasa iti pakasairan manan tirik na. Kan may sa, ang mga nudyakon kabaulan. Christy, nagupan ka din iti messenger mo? Jak kayat. Mabuti nga ang makabasa iti makapasakit kanyak. Uyawon da kung dagiti tattao iti social media. Ay, ano sama? Anya nga ron nga ikat nagkamali ka ading ko. Tinapadag kita, kat isalunat mo. Masapul a bumangon ka. Tapno mabayadam amin dagiti nakautangam. Manang. Oo, di kag sangit manan Papiksaan ti pakinakam mo. Kan agkararag ka. Panunutam dagiti napinta sa planom. Di mat adara pa mo iti biyag, ading ko. Uwan manang. Iso na lang tadyak na adal ahusto dagiti addang ko. Nasobra na overconfident ta kadagiti nararamit ko. Aging gadyak na puutan kat bimagsak dagiti negosyo arinugyan. Amom, dagita ti kay kayat ko adangdanggan manipod kan ka. Napakumbaba ka. Kan amom nga akseptaran dagiti nagbindutam. Kaya't nasawan, naamiris mo dagiti puon kan gapo no apay ana ikulasay ka. Agyaman ako na itipan na kaawat mo manang. Diyak ka mo ti aramidak nga awan kakapsat ko. Tinalikodan da kami ng dagiti tattao itaglawlaw ko. Si kalangan ti makaanos kanyak. Uray ti asawa kat sininaan na ko. Am-amo ka, ading ko. Amok ti kinasaya at ti panagpuspusom. Di kag ti may sa arason no apay abim magsak kakat ti kinaman nagtulong mo. Naitid mo amin nga uray saan mo madakwarta. Nagulbud akong kadagiti nakautangak manang. Kaya't ko lasar dengan dakon dagiti nakautangak. Nagkariak iti aldaw ang panagbayad ko. Uray sa anak asigurado no adda maitad ko wano awan. Anya nga ron ngay. Talaga kasta. Adalat na pa nagkamali tayo. Nalpasan dagidi. Indardarom na ka pa yan dagiti nakautangam. Iso nga aganos ka Agpanunot kay ti pamuspusan. Tapno makabayad ka. Needs, nakitam di impost da iti social media arupa ni Christy? Ay, Wan! Asinumat nga iti saan ang nakakita ijay. Kat no permi anay warwaras iti ure ang niya agrupo. Ay, diyak ko makaya ti agsao. Ngam, anya nga, kit nagkarumot ngamin ti kinaagraraman na. Rugi-arugi iti negosyo. De kotse, ako namlandyak amo ahulugan met dayjay. What? Anya nga ita? Isupay Idi pay lang amin kat madlaw ko nga agin babak nang. Ay, wun nga rod. Agraraman dayjay ata, Hoy! Iso nga anusan talatan no niya ti trabaho ta. Tano siya, ay na, jak kayat at tumulat iti dayjay ata, Diyak ka mo ti aramidak no kasano ang makarugi akmanan. Mabuti nga akong nga agnegosyo. Kan may sa, awan mo't puunak. Saan ako na makautang tanadadaal ako na. Diyak pa yan kay tirumor dito'y balay. Mami, Oh, apay anak. kaano nga ta nga agawid ni Daddy? Ko anak, mabayag nga agawid ni dadim. Taadayo ti ayan ti trabaho na. Dayta ti imbagam. Nakitak mo't ni Daddy iti kalman iti asit ti pagadalan mi. Kinamat ko ngam saan ko anaabutan. Anya? Ay na anak ko. Amangan mo't no saan ani dadim di nakitam. Isu dayjay, Mami. Sigurado ako nga isu tinakita. Ha? O sige, bay aman ako. Tainton adalot ko. Awagak ni dadim. Tadamagak no isu di nakitam. Ha? Talaga, Mami? Uwan anak. Kat no isu, ibagak mo may nakasarungkaran. O sige, Mami. Urayat ni Daddy.
Ta sigurado, mangyawid to iti paborito ka makmakan. Wan, anak ko. Inak nga rin magkayayaman, mami. Sige, anak. Diyos ko. Agingat ka anong agulbudak iti anak ko. Diyak mabalin nga ipudnukan ko na tuusto a sitwasyon. Anya ti aramitak. Mariribukan ak. Gapo iti kinaado ti agsing-singir kanyak. Oh, Christy, kumusta kan? Marlon, sikamat kayam. Wen, umay ka kumustahin. Ken, umayak agi padamag. Oh, pastragan na ko na. Ay, sige. Sumra ka. Aha. Ay, napasensya ka, Juan. Mariribukan ak namin. Di kagdanag, tamaawatan ka, friend. Maalaag tugaw ka. Orayan nak, tayalaan ka iti danong nga inumam. Pasensya kan Awan pa igatang kun iti kape. Hala, ingka agi papudot iti danom tagkapita. Ada groceries iti dayta imot ko a karton. Allah, Mark. Di ka man na nagdrama ditan, friend. Saan aday ti panggap ko? Ken, amom, imayak. Tap nung mapalag anak mo tirik na. Agyaman ak manan. Diya ka muno ka ano ak makasubad ken ka. Wan gayam, anya di ko nam nga ipadamag mo. Ada good news, ada bad news. Ang una ak ti bad news. Ket isarunok mo ti good news. Ay na, numabalin. Diyak pumakayatan ti makangag iti bad news. Ha? Nang rona no may panggap ka dagiti utang ko. Mawatan ka matkit di, friend. Iso na lang. Tanas ka na maamuam dagito eh. Tapnoan mo matiraramidan. Kinapod no na. Nabayagan ng ulbudak ti bagik may papan iti agdama a sitwasyon ko. Ngamawan ti maaramidak. Tadyak mati ida maliklikan. Gasto yung amin, friend. Ni tatalito, amay saan nakautangam. Plano na ti agdarom. Anya, kasano nga idarom na? Kat nalpasan ti tungtungan mi nga inutak abayadan ti utang ko kan ko ana. Wen, amok dayta. Nagsaritaan yung dayta. Ang nagbaliw nga ro ti panunot na, idi sinugsugan ni Grace. Diyay nga'y bakla. Grace? Wen, kaadalan tayo di high school tayo. Kat, anya nga'y kano tinapan na imbagbag akin ni Tata Lito. Ado Lumaysa-maysa ak nga ibaga, di masakitan ka laeng. Amang ano di ka makafocus iti aramidam, friend. Talaga ajak amon ti aramidak. No saan aga po kinimanang ko. Amangan no saan kamin amangan iti anak ko. Masyanakan ka, friend. Kaya't pasinsyam langan. Gudag ito ila groceries ti kabaalak nga ited. Hindi kagdanag. Nakipakaasi akin ni Tata Lito. Nga ikan nakapay iti gundaway. Tapno makaurnong ka. Kaya't makaitid ka kuha na iti binulan. Ay nahagyaman ak, friend. Kaya't ko lang unay ti makabayad. Ngamjak amuno kasano. Ay, no saan ka nga agbayad inton katapusan? Ay idarong ka, Christy. Pangaasiyo ko matata. Ikanda ko mapay iti panawan. Maasi kayo kumamat iti anak ko. Di mo usaran ti anak mo apag palusot mo. Anya? Ay, pudnumat. No singirin ka, ti anak mo, ti rason mo. Maasi ka. Aha, siya ngay mo't anak kautangam, no kasapulak mo ti kwarta. Saan ko apagrason ti anak ko? Tapno makalusutak kadagi ti utang ko. Ado ti utang ko. Wan, aklunag dayta. Manun adaras ang nagpakpakaasi ak kada kayo. Ngam aging kay ti social media. Pag piyesta andak pa yan, may papan iti utang ko. Nadadahil akon kadagi ti tattao. Kasano ak amang rugi. No ultimo masabat ko ajak am-am mo. Nagdakas ti panagkit-kita da kanya. Ay, di ka nagrason pa'y. Awan ka't babayin mo Talaga, mangutang ka. Nits, kita ba ta sumungat o Ni Christy mat. Imbag man ta pagpalingkina. Ay,
Si puta man niya tigatangin na. Ay katamuhon daing kan asin siguro. Pagalaan na nga'y kumait igatang na iti karne. Ay, sa bagay. Ne, umaymot dito ayanta. Naimbag abigat mo, Christy. Imbag man ta nakarwar kamit laeng. Nabayag ang naglamlamang ka, Christy. Wan, ilimlim mga dagiti nakautanga. Iso nga itala arumwarak, Nits. Awan nga minan isa ang mi. Iso nga umayak ag per kilo iti bagas. Ay, mano a kilo nga kalaan? Kagudwa kilo lang ang Grace. 30 pesos lang amin ti kwarta. Ay nakakaasi kayo mat, Christy. Sige, ikandakan iti may sa kilo abagas, kan kagudwa kilo nga asukar. Tapno, adamat paglabayo. Ah, Wen! Urasan mo na bayadan. saan, Nits? Grace, ikandak iti kagudwa kilo abagas, tabayadak. Ay, Dayjay. Nakapanaw ni Christy. Ay nakatangtangsit na dya babae. Di nakit di kanun inawat, itatakin kwa na. Ay, kundi pride pa lang matiloka. Amok to, umat lang nga umutang manan. Ay gayam, kunak man no, impabalo dan ni Tata Lito dayjay. Ay, tsaka mo. Amangan mat no nagbaliw ti panunot ni Tata Lito. Wenno nakabayadan ni Christy ken kwa na. Ay na, kasanungay, anabayadan na ni Tata Lito. Kit kagudwa kilo na abagas, ti imay na pinalingke. Ano sak amin apa nangumum si ti tao kanyak. Anya ngay ngarot kat nagbidutag. Christy! Apay nga naglablaba ka. Murong mi dagita Di mat ko nakabaybay am dagita. Ay namanang bay andak ka dilaeng. Tauray day tulaeng ti maitulong ko kada kayo kinibayaw. Isabdan mo day tanta day bagakan ka. Ha? Anya day tamanang? Ha? Oh, adoy. Alam day ti akwarta. Ha? Apay day ka kwarta. Pagpuunam. Mangkita kan itirugyam a negosyo. Jay ka ba alam nga asikasuan kan imanihar? Manang, kaslayak maawat day ta. Amo ka mabutang ka ading ko. Ngam awan mapasamak iti biyagyo nga agina. Nagpaabak ka iti butang mo. Nagsaritaan min kanila kay ko daytoy. Awan ti pagbut nga mo na pagmainam. Ngamin, disnodo anang tag iti daytoy akwarta. Ha? Ngam, kasanun no pumalpak manan. Sayang laan day to akwarta manang. Amok ananakam ka. Nagnakmamong tinapasamak iti kalabas. Amok amas natanang kan praktikal kan nga desisyon ita. Adon dagiti idea kan sirib na adal mo. Manipod iti kapadasam. Diyos ko, agyaman nakta inikandak iti kabsat kan bayaw aman nakaawat kan na anos. Tulungan da ko. Tapno adda pagmaayan ti kwarta nga inted na. Dahito'y kumatimangtad iti baruan am nama para kanya. Kan ti pamilya. Diyos ko. Mami, Ni, anak. Apay anak kariing kan. Rabi ipay laang. Maturog ka pa'y. anda natagtagay na ko, mami. Anya day anak ko. Adda tayo kanoy di salas. Kat picturean da nga gisuso iti addo to maabanbado. Kat, Hindi kwan. Naragsakan na kano. Kat ibagbagam nga ado tinagorder ka nagiti luplupot alakom. anya. Aday ka. Nakagatang akon iti wagwag nga ilako. Padasag ti manglukat iti bulto ti kidswear. Mangrugiak nga agipos iti Facebook. Barang dito iti ayan tinapintas agasat ko. Diyos ko, tarabayan na kuma iti da ito nga aramita. Sikat ti mangbayabay kanyak. Isurum ti rumbang nga aramita. Tapno saanen ang maulit ti pan nakalugik iti kalabas.
Ay na, maragsakan para kan ka, Christy. Ay na, jak im pagarop nga iti 3 oras apa nag-live ko. Na ipaibos ko di mo na avail ko, manang. Talaga? Ay na. Ururayik laeng ang makabayad di upat pa'y asaan ang nakabayad. Agi supot akon para iti shipping da. Talaga? Un manang. Pay before shipping ti rules ko iti panagila ko. Naimbag ang nagbayad damot nga umuna. Un manang. Kas di ti teknik ti daddo mga online seller ita. Paburmot kanyak ti kas di a sistema. Gapo tabasit laan ti puuna. Makitam, nukunak tumat ngamin kan ka. Limaing, kan nakasuro kan manipod ka dagiti kapadasam. Wen nga rod manang. Planok ti agopen iti duapay abel. Laba ak tumatan. Sakbay nga ag live selling ak manen inton bigat. O sige ading ko, good luck kan ka. Laglagi pam, adak lang itili ko dam ading ko. Ay, ni Christy ti masabat ko Kat ni, ay na, nagano ti bit-bit na. Ure lag kubog apo iti dagsen ti bit-bit na. Ay, kasta na dagsen mo ti awit mo Ay, si Kagayam Grace. Wen, i-deliver ko man dagito linabaak ngayon palabada. Ay, makilablabada kagayam ita. Wen, iso lang amin ti amok apanggadan ita. Ay na, adumot ti ammom Ta nabak ng kamot asigod, saan aya? Ah? Ay, sige Grace ha. Inakon. Makilablabada? Agtaksimet! Anyan tungi ti mabati abayad ti labada na? Gani, agtaksi! Oh, tatalito. Agbayad akon. I-full kun Kan, pirmaan nyo daytoy. Anabayadak aminan nga utang ko. Ay, kaya tuwa na. Buntoy, tagpirma ako. Tanay, agdardarasak. Nalpasin. Sige tatalito. Agyaman akmanan ha. Sige. Pimanaw mata ni Tata Lito. Wen manang. Napanan. Di pa'y nagyaman mat. Awan tirumbang apagyamanan na. Tasyak tinakautang. Di uray man. Kalpasan nagitin sawsawang na kontrakan ka. Kas jay taramidan na. Ay na, bay amon manang. Saan aday tati paka-stressam. Ay, sa bagay, rumbang lang agragsaka. Gaputa sumaysaya atin ti kasasaan GTV agadin ko. Maragsakan na, paragan ka. Agyaman akmanang. Kit naragsak akon. Tanabayada kon dagiti utang ko. Ay na, awanan nits. Awanan ti karga ti pwestuta. Inawis naktumot amapan iti kasino. Ay. Sandak man apapabasulan ta kinayat mo mat, Grace. Kinunam tumot abumawit Ang naabak ta. Kat isumot ngamin ti imbagada. Kunak anak, paiso. Kasano itan? Agsasaruno man nang iti 5-6 kas kada inal daw ababa. Tanayin kaki tayo, taipaship tayon. Kasla imposible. Wala ayo day ta bodega, tapagitagilan tayo kadagiti umay na stocks. Kasapuhan tayo ti Kasla jak mama ti abimak nang ni Christy gapo iti wagwag. Ang mga no, ada sideline na iti tunggal rabi Nga ta? Kasano ko maabumak nang ti may sa katao iti wagwag laeng. Saan nga imposible day ta, Grace? Adon dagiti mabuybuya iti social media abumakbak nang. Gapo iti wagwag kan live selling. Ay na, basta sana ka mamati abimak nang dayta Christy. Kaano la iti napanggimatang iti half kilo abagas? Oy, ta kayo. Agbayad Nits. kayo dito utang nyo. Ay sus, patayin datan sa amaten. Darasal nyo. Ikagumaan ta dito maray, Grace. Kat no, da nakabantay iti ridaw. Basta agpanunot ta iti wagas tapno makataray ta. Ay na, maulawaksan iti buteng ko. Apay ngamin nga insugal mo dya ibayad ta kumakin ko ana. Una, ano ba nga apa? Iso nga impuunak, iti kasino.
Saan ay nagtulag ta nga awanan ti agsugal, Ay, Huston! Grace? Saan tan nga pinabasol? Agpanunod takid di. No kasano ang makapanaw ta dito ay. Ay na, ang mga numalmalwen na ta tinakautangan ta. Agbayad kayo itiutang yung kulang langarudangan! Dara sa inyo takasampulang ti kwarta! Ay sus. Ay na. Apay nga ijay sango ti pwesto da Grace ti paglalaawan di di abakat. Agbayad kayo wano urawak na iti pwestuyo! Agsingsingir nga ta. Rumwar kayo dito! Abukada kayo dito lang! Apay akas ti matan tinagbambanagan ti biag da Grace. Kunak man numayat ti sasaaden ti negosyo na. Amo bigada kayo dito. Next, and Grace. Rumuan kayo, no diyo kaya timadang ka. Ha? Ni tata nito matay chay. Kaya't nasawan. Nakautang damat kan kuana. Awanan kayo di bain. Unti mo motor ko, binulod yo. Insal dayo di kasina. Rumuan kaya! Nay. Kasino? Ha? Apay, agsugsugal dagiti dua. Kaslagas mat di nakagalon nga igam di may sa lalaki. Ay, mabit lang. Oh! Di ka makibiyang dito, si Ka Kriste. Mabit lang ang tata. Pagsasaritaan niyo kumaday ko itinasaya at awagas. Uy! Di mo mo tinigat mo ng birbiro ka nagitiyan mo. Masapo mabayadan da. Utang da. Ano, uramot ko ito eh. Uramot ko. Ay, nagkalma ka kabsat. Uramot. Mano ka diti singsingiram kadakwada. Masyakot, 100,000. No, bayadan, jagtal na ako. Ay kwan. Dakkel unay day tagatad kabsat. Nung mabalin nga advancean ka iti 20,000, iso lang amin ti igam ko. Ah. Itad ko, tauray syakton ti pagbayadan da no kaskasano. Ay. Kasano ako ngay, mate? Tatalito, agaam mo tayo mat. Nakitam ti naglabasak. Idi nagrigatak, talagang awan maitad ko. Nakitam mat, idi nakabangon na. Ininot anabayadak ti utang ko. Iso asaan nga imposible ang makabayad damat. Ay, sabali ka. Sabali damit. Sugador da. Iraman da pa iti saan da ako kwa. Awanan bayan kit di da kita. Sugador. Kaya hindi da amo ti agbayad iti utang da. Apay pala nakibiyang ka dita. Nalipatam ka din ti nararamid dagi at tao kan ka. Manang pinakalmak lang ti sitwasyon. Kita ama. Amang ano iti katutulong mo kat may sagmak kan tumanan. Sana dakas ti tumulong. Ngam na mabalin. Unang paya panunutan ti bagim. Manang, Idi si katyawanan, adaya ti mulong kan ka agayam mo. ay, maawatak ti kayat mo asawan manang. Pakawanan na, tanalipatak manan. Ulita ka, saan adakas ti tumulong? Ngam na mabalin. Panunutan pa'y nga umuna tabagin. Ay na, no sana po ko ni Christy. Ang mga nanalitsyontan. Ay, wan nga ron. Nakababain unay ken kuana. Ura siya ka. Mabain na kadagiti inaramid ta ken kuan iti kalabas. Awanan rupak nga ipakita ken kuana, Grace. Naimbag pa ni Christy. Tamayatan ti biyag na ita. Ala, darasam kit ding aging pakita pumanaw tan. Ang mga numadanunan datapay dagiti daduma pay nakautangan ta. Ay, anya nga tano puskol at tirupak nga umasidag ka ni Christy. Anya ko mati ibagam. Agaplayak ka para impake di bodega na. Anya? Naimbagan ka tagawid ka ni di probinsyayo. Nung kayat mo, sumurot ka kanyak. Saan? Umasidag iti ayanda Christy. Kasanuta nga makabaya ti in advance na kadagiti nakautangan ta. No agawid ka mat ijayan nyo. Awan mat usto apang gadan ijay. Ay, talagang agaplaya kas bagar ka ni Christy. Baka pa kanandak pa iti libre. Ken libre pa iti pagyanak. Oh. Kasladyak maklon, ti kasya nagbanbanagan ta. Kalpasan dagiti pananguy-uyaw takin kuana, Grace. Wen nga rod?
Oh, da kayo matgayam ni Skin Grace. Agtugaw kayo Agyaman kami, Christy. Christy, pasensya ka Ta itakamlaan na kaumay. Imay kami atap no agyaman kami iti panangisalbam kada kami iti dayjay nga aldaw. Pakawanan da kami kuma, Christy. Da kayo kit dimat. Awan day dyan. Ay na nagimbag ka atao. Ta iti laksi dagiti nararamid mikin ka idi. Ket di ka nagduadua ng tulong kada kami. Gapot amok tirik na ti masingsingir nga awan pagbayad na. No anya dagiti paglablabasan nyo ita. Napatas ko amin dagita. Talaga siguro akas to'y tibiyag. Awan ti permanente. Mabalin abak ng kaita. Ngam inton bigat, awanan ka. Mabalin mat ama umsi ka ita. Ngam inton bigat, maitaltalo ka. Nagbalin akarit amin dagijay kanyak. Tapno agpursigi ak. Tapno aggagat. Ket makapangrugi ak manan. Iso adi kay madanagan. Tadyak nagimula ti sakit tinakem ko kada kayo. Agyaman kami, Christy. Ay, kabagis. Awan pa'y dagiti apo ko ta. Awan rapay mo kabagis, Maria. Apayaya. Agpakuyog ako ma. Tay nakagpa-check up. Tanabayagan to'y uyag ka. Uwan ngagpaysaw. Di ka matlagi mimbagan kabagis. Ay, huwag nga raw. Yak pa'y makaturturo ka. Itirabi. Tawag kakmat nga uyag. Amang ano marabyan man na sumangpad dagiti apo ko ta. Ay, siyak kumatimang kuyog kan ka ngagpatsikap. Ngam nalakak mo't ngaminan na mabambanaw. Agpadatan ka bagis. Agpadat amot ngaminan abakit. Nakapsutan na. Ala, mapit lang. Tayo nak mga laman iti yang arkuabulong nga inuman. Tayo iso ti inuman. Tapno makaginawa ka basay. Apong pasing, agrobot kayo. Tayo agpa-check up iti doktor. Na, anya ti pa-check up ko nga ikaw ang matsakit ko. Masapol a regular ti pa nagpa-check up yo, apong. Tapno masigod, no addaman rumso asakit yo. Mawan sakit ko. Ni apong yo amarya ti pa-check up yo. Tanabayagan jay uyag na. Saan nga gimimbag? Ay na, uminom tulatan iti mayanger abulbulong. Gastos laang no may pa-check up. Kadamot tay pensyon ko nga usaran niyo, apo. Ay saan? Para kada kayo laang ti pensyon yo. Kaasimot ti kabagis ko, Ay kataganos Uray tabakit matan. Naipapasnan ti nagbiag dito'y rabaw ti daga. Abay, kayat napayla ti agbiag aya. Anyalat kukuin na dito'y lubungan aya. Kat saan matan na makatrabaho? Hala, agsukat kayo. Tamapan tayo iti doktor, apong. Kat, kumusta nga iti papanyo iti doktor manong rito? Mayat-mayat, Marina. Inikan ti doktor iti vitamina ni apong pasing. Ay, mayata. Masapulan na pigsakin na sa lunata kanayon ni apong pasing. Tane, sayang ti pensyon na numatay adagos. Wala. Sapay na wadwad met basay, ti pensyon na. Wala. Uri santang agtrabaho katumdas ti pensyon ni apo nga para kada tayo amin. Awan met ngamin, master ka na trabaho. Huwag nga rod Isodyak lamak ya sasawan, tanagriga mo ti panagbiag. Nakarkaro kanya ka. Diyak mga sawan. Taawan ipakan ko iti pamilyak. Wana, agbaak tamot ta na. Akas ka ni apong Maria. Wala. Anya ngay nga rod. Aguy-uyok man na ni apong Marian. Wala nga rod Sayang laang ti kwarta apang pa-check up kan ko ana. Awan met nga rod pension na. Anyat usaran na nga agpa-check up ngay.
Ay, pampanunutak laang manong. Narigat sa mo tagbaak. Diyak mat kaya tagbalin to akas ka ni Apong Maria, ah? Ay na, di mo pa ila problema ti masakbayan. Ti agdamakit di ti problema ta ita. Ma-stress ka lang. Oh, at iti gatas yo, Apong Pasing. Aggatas kayo, tapno napigsa kayo. Ay, agyaman na ka rito, Apok. Oh, ato'y matikapiyo, Apong Maria. Awan gatas na. Ne, apay, masapulyo pa ilate aggatas ay Apong. Di kayo man nagpili-pili. Tawan mayam ang bagyo dito'y balay. Papakpakan kayo lang arudan, agpili-pili kayo pa ilang. Ay na, di mo matpagsawa ni tikasta ni Apong mo, Maria, ah? Nakasimot. Oh, apay ngamin adi kay nakiasawa idi Apong. Tapno adda kumamot mga sikaso kada kayo, itatabakit kayon. Uray kong maa, no adamot pensyon nyo akas kini Apong Pasing. Ay na, kasano kumangag pensyon kat saan mo tanakal pa si ti panagadal na akas kanya. Iso adiyo kumatagibasitan mo't niya Apong yo, Maria, ah? Kasimat. Aggatas kay kid din Apong. Kidney, agkape kay matan Apong Maria. Di kay agpili-pili. Anyat plano mi ti biyag mo? Talaga ka ding agbaakan. Ay, kinapudno na. Agdanubyok manong. Iso na lang tawang mo trabaho na akas kanya. Anya? Kat, anyat usarin yung agkasarngay no awan met gayam trabaho na. Oray saan kami pa yung agkasara manong. Agdan na kami. Anya? Pag nadan yung ay, Dito ya. Awang mo balay da. Makikabkab balay da lang itiikit da. sos! Ha! Saan? Ha! Naglaingan day ta anobyom? Mainayon kid din, apapakpakan dito'y balay? Ha! No awan pag naidan nyo, nasaysaya at lang agbakbakit kan abalasang. Ha? No kasta, di mo kaya ta dito tipag na adan may tinubyok mano? Ay, kat saan Ha! Naimbag kumaa, no adda na talagad at trabaho na. Ngempada tamat nga istambay. Kaasimat ni Apong Pasing, no jay mainayon pa ila asuportaran na, ket di na matkapkapin ano. Manong, Diyak to pa'y mga isang petiti babae dito'y balay. Si Kantulagit din. Isong agpili ka. Isakripisyong tinobyom, tapno agtalinaid ka dito'y balay, wenno makiasawa kan kuana. Ngam, pumanaw kan dito'y balay. ay, jak kaya ti pumanaw man kat no sinaanak tinubyok. Makamuditan na. Ay, katuan Amumat nga ado dagiti kakasinsinta nga agom iti sanikwa. Saan mabalin na pumanaw ta dito'y balay ni Apong Pasing? Dito'y talaan, tapno sigurado adata timang tawid kadagiti sanikwa ama panawan nanto. Wan manong. Oy, Marina, si ka mag-game nita. Ni, adda kay mo diti palengke tataman eh. Wey, da ginagarak dito ang ginatang. Nabayag mo na di kayo nag-awid ang nidyo balayaw. Awanan na kita idingon yaw. Nagbalindan awalang. Tawan matan ti amo da ijay. Anya? Kanong agawid kayo balasang kaw? Mabayag pa'y siguro, tata. Makumikom kami pa'y nga minitikapsat ko, tabambantayan mi ni Apong mi. Ay, nabiyag pa, ije pensyonada nga apong yaw. Wan, tata. Iso tibang bantayan mi kanimanong ko. Ay na, ibagam kinimanong mo, taas si kaswan na jetalon yaw. Panagtatalon man ay. Saan nun? Tutal, saan mi matladaga day jay? Makitaltalon kami lang mat. Ibagamin to itakin ko nga ipasublat na niti sa bali. Anya, apay nga. Ti kayat me, tay kabukbukudan mi adaga ti sukayan mi, tata.
Anya? Isu nga, amangan pekit tinusan kami nga gawi di jay. Uri takal kalapaw mo't lati balay mi jay. Kansan mi ada ka tinakaisaadan na. Isu nga uri di ka magawi dan. Anya? Rumwarta ka bagay stein tag pa-check up. Ay na, saan ka bagay? Sagpaminsan mo't lati panaguyag kaon. Wana, di ka mo't makapanganan. Una matimam na iti panagraman mo. Gagangay la siguro iti bakit ti kastoy kabagis. Malakit din. Uray saan kan nga digos, numalamin ka. Agsukat ka langan, takuyugan ka. Mga numaulaw ta iti dalan, mabanog ta. Saan? Agsarukod ta, ha? Adamo dagiti sarukod ta. Alaki din, agrobot kan. Apay arimor kayo adakda kayo apong. Kasanong no dadaka sa napasamak kada kayo itirwar. Masya nakmet nga rod ka ni Apong yo, Maria. Awan na, agas na. Naimbag nga rod tayong pa-check up ka. Isungay ni kanday ti agas kan vitamina na. Agpache-pache apay lang amin mat ni Apong Maria. Imbis nga ipalubos na kumantikas jay arikrik-naan na, tabakit mat time. Kas jay atawan ti talaga apa nang ipulang iti biag. Ay na, di mo matiruruman ni kabagis ko, ha? Unay ka matan rito. Di yun ulitin ti naramid yaw. Di dak pagpungtutin apong pasing. Nay, awan mo't kayam danuman. Naibus ti danaw mamainom. Mangkita ak man dita rep. No ada mainom adanom dita. Mawawa ka talagan. Ay nanay bagta dadanom dito ya mainom. Apong, kapit dito na lang isa danon. Anan mo niyo? Ay, ikat, inumak ka. Makain inumak nga minuna yan. Kat na ibusti danom nga inuman. Ay na, di yung mabalinti uminom iti na lamis. Ang mga nagpanatang kayo. Mala, isubliyo dita. Tagpagata akin ni Manong rito iti danom mainom. Ay na, aywanan nyo ka diti salon at yung apong. Di kay kadig suksukir, tapno di kay agsakit. Mabit lang ha. Manong Ritaw, ika gumatang iti danom, tawan mainuman. Ay, darasyan nyo nga rod, katanay, mawawa ko na yan. Apong, mangan kayon. Nakaluto kami kini Marina. Kaya tiyo, taigawan kayo iti kanan nyo. Anyat linuto yung masida, apok. Sinigang nga ikan. Presko nga ikan dayjay apong. Inikan mi itinateng na. Sige, agaw kayo, tagsasango tayo amin ang manganan. Ingkayayaban ni Apong yo, Maria. Ringan nyo no, nakaturog. Ay na, di yu disturbuan ti pan naturog na apong. Agriing tulat ta, numabisin. Ay na, mabisinak batan anak ka rin. Naituro ko gayam. Anyat kukuan niyo apong. Mabisinak, mga anak ko ma. Anyat masida apaw. Ada na lokata na sardinas dita. Di kay nagluto iti masida ay apaw. Ay kat naibusen Turog tumot lang amin ter aramidan nyo. Mading amin ti bagpagik apaw. Agigupak ko ma iti sabaw. Ang umisa na balain. Di kay man nagpili-pili iti sidaan. Awan tumot lati makukuwar tayo. Abay, agpen-pensyon kayo aya. No anya ti maidasar ka ninyo. Di kay agpili-pili. Takababain kinikabagis yung agpen-pensyon. Dinto pa'y agpili ni Apong pasing iti sidaan na. Da kayon tulakid din apapakpakan laeng ditoy. Nangagkwamin ngayong bagbagan ni Rito itay kan kakabagis. Masaksak kita anak no kas diya pagsasawanda kay ti sana nasayat.
Ay, sa bagay, punumot namin, ngawan may tultulong ko kan kakabagis. Awan may itad ko a kwarta, apagatang iti kasapulan tayo dito'y balay. No siya klamay sa. Awan problema iti dayta. Wan, ngam kababain kadag iti apo ko ta, kabagis paseng. Di mo ikan kanoy da. Bayam tabagbagak to manida. No adala ko masabali a papanak, pumanaw akong dito'y kabagis. Ay, sana. Diyak kaya tapanawan nak. Santang agsina, aginggat maudi nga angasta kabagis. Madi matirig na kamang panaw kan ka kabagis. Nga mabain na kadagiti apo ko ta. Awan ba itultulong ko dito? Di mo latan kaskaso tanyaman ngay bagada. Bayam taong taktuman nida. Ay saan di mo aramidan ti kasta kabagis. Adada aguraan da. Tamaan mo anda nagipulong akan ka. Ay, saan? Siyak ti makamo. Sana rumbang tararamidan da. Basta agtalinad ka dito'y balay. Saan ka pumampanaw, kabagis? Diyak kaya tinala sa trato yung itikabsat ko rito, Marina. Agbalbalin kayo na bastos ka ni apong yaw. Ha? Apay, ti kunayaw na saya at tararamidan yaw. Noon niya kung matitrato yung kanya, isu matitrato yung kang kuwana. Tano di kayo agbalbalaw, nasaysaya at lang na pumanaw kayo dito balay kaw. Ha? Ni, apay ngay akas tapong. Adun tinaitultulong mi kada kayo. Da kami taglutluto, aglablaba, ganagdaldalos diti balayo. Ngam papanawan da kami, akas lawan ng yaman na. Gapaw, tadyak kaya tararamidan yaw. Apay, anyat impulpulong ni Apong Maria kada kayo. Iso ati na alas ti aramid na, tagbalbalinan asipsip kada kayo. Ti kayat na, padaksen da kami, nga uray awan met madingar aramidan mi kan kuana. Ay na, kanayo na mangag ko, ti panangungungat yo kan kuana. Kasla basura, ti pangibilbilangan yo. Kabsat ko ni Maria, kat nga masair tirik nana, masair akmat. Isugad di ati papanawan nyo dito balay. Tawan mat may tultulong na dito, Apong. Mangan maturog la ti aramidan na. Wan nga ruda, di pa'y makaluto mo. Sa ita, agsipsip pa'y lakada kayo. May kariyo ka di atratwan nyo itinasaya at ni Apong yo, Maria. May kariyo agbalbalaw kayo. Ay, no siyak. Awan tirumbang ngay karik. Tawan mat tirumbang abaliwak. Tawan mat ti madingar aramidak. Uri siyak mata, padpadaksan na kami langit ikabsat ko. Sip-sip na dyan kabsat yo, Apong. Talaga natangkan ti ulo dagi dyan nga apo ko, kabagis. Pasensya kan kabagis. Mairamraman ka pa yan nga ung tanda rito kan Marina. Gapo kanyak. Natangkan ti ulbod da. Ay, agrobot ka man kit di kabagis. Tadapa pa nanta. Sa dinaw kabagis. Basta dapa pa nanta. Adda sa rungkaran tao. Sinaw kabagis. Basta rumwarta. Adda sa rakan tao. Mapantay di balay da. Apay apinalubusam arimor ni Apong Pasing. Amangan numabannog. Kat anya pa'y ti mapasamak kan ko na. Agpilit mo't nga ron marmanong. Ung tanak no lapdak. Anya? Nagkuyog da nga agkabagis. Ay kat kinuyog mo kumalatan idaa. Taamangan no anya ti mapasamak kini Apong Pasing. Numatay ni Apong. Awanton ti pensyon na. Sana bali Nalawa mo't ti daga mapanawan na. Pagbingayan tanto ti mapaglakwan ta. No kasta. Ilako tanto ti daga atawiden ta kini Apong Pasing. Uwanan tapagbingayan ta ti mapaglakwan. Sa tanto gumatang iti uray basit laalote a pagpatakderan ta iti balay ta. Awan mo ngamin matawid ta kadag iti dadakkel ta. Tanakurapay dalaang. Kun adan kabukbukudan da pamilya.
Iso nga awan manamnam at nakadakwada. Wen nga rod Ngam sa bagay. Kaya't kumatkit di tay tasing-asing mo, Marina. Lugan to matigatangag. Tay pampasahero alugan. Sumarunon to tilote ken balay. Kat, pagturugam to ngayon awan balay mo. Ay kat makiturog ak to pala iti ipatakder mo abalay mo kabagis. Na, umada rin sa matyapit kon. Nakapsuta kon. Bumangon kay Kit din, tamangan kayo apong. Saan ang mabalin namatay kayo? Jak mapilit ti bagi ka bumangon. Jak ka bala. Ala, tulungan kayo bumangon apong. Sanan, jak matlam akapangan. Apong, saan ang mabalin adi kay mangan? Tanakarkaro ako mapsot kayo. Kasano kami lang nga hinumatay kayo? Amuyo met, nga awan ti trabaho mi iti kabsat ko. Ay, Ala, ag nga kayo. Tauray na kaidda kayo, pakanan kayo. kaya't ko ti maturog. Manong, Ay, di mo pilitan mo talaga di na kaya't timangan. kasano dayto yun ngay? Numatay ni Apong. Ay, makita ni tilangan ni Apong asaanan nga agbayag. Isong awatan tan ano matayon. Awan mabalinta. Saan na bali? Adamot sa nikwan ang mapanawan na. Sa bagay mo't kit di Kat ti plano ta di mo liplipatan manong. Patas ti panagkudwata, tapno saan ta nga agapa. Kabagis, bumangon ka na, talaparan ka. Tanay, manual daw na di ka nagdigdigaws. Manang pasing, manang. Naglamiis ti kabagis ka. Hala, saan matanyag ang angis ti kabagis ka? Manang! Apay, anyat sang-sangitan niyo, Apong Maria. Napong yapasing natayan. Anyat? Jesus. Ay, awan nga rugan na talaga. Mala, tumulong ka nga agdalos dito balay. Talamayan tayo ni Apong. Lamayan tayo iti 2 Domingo. Tapno makaur-ur tayo iti tulong. Itatawanan ni Apong Pasing. Sumapol kayo niti sabali apag naadan nyo, Apong Maria. Taila ko minti daga anapanawan day di Apong Pasing. Wanapong, da kami tapo ko ni Apong Pasing. Iso da kami timang tawid kadagita. Da kayo ti pumanaw dito. Rito, Marina. Pasensya kayo. Lamsan ko nga ugali tagpapanaw iti tao. Nangruna kat kabagyan kayo. Gamda kayo matla timang puper sa kanya. Iso pumanaw kayo. Tawan karbangan nyo iti daytoy abalay. Ne. Naglastog kamutin nga agsao iti kasta. Sikat pumanaw, takukwamin daytoy abalay ken lote. Siya ti adda karbangan na iti daytoy abalay. Gaputa siya ti nang ipatawidan day di kabagis ka. Aday ti papilis sa mga ipanagnak. Rito, Marina. Ne. Kasano ang napasamang ti kasta? Apaya sikatin ang ipatawidan day di Apong iti sa Nikwana.
Gaputan na alas ti arami diyaw nga kapsat. Nakita na diapong yu apasin ti kinagom yaw. Ti kinawan respeto yaw nga po ko. Apong, pagkawanan da kami kuma. Sorry na yung bagbagaming awan serbiyo iti da ito apalay. Apong, kuha, pakawanan na kami kuma. Pangasiw. Saan da kami kumaapapanawon dito eh? Awan papanan mi apong. Ay, lading itak. Nga bada na ya baka kaduak ngagnaid dito'y abalay. Lading itak. Nga mawanan panagtalag ko kada kayaw. Pasensya kayaw. Ngamdiak maliklikan ti agatap iti saan anasayaan. Awan pensyon kaw. Kada mga ano idagdag yu ti panakatay ko. Tapno maalayon ti kayat yaw. Eso ada saysayat no mga yabak iti sabali akaduak dito'y balay. Oray saan ko wakab kabagyan dayjay. Tamok ngay sakit na. Kan mapagtalkan na tao dayjay. Kat bayat ti papanaw yaw. Siya pa'y kumata makaamiris kayaw. Kat di yun to kumaipakat iti sa bali at tao, ti kasta nga ugali yaw. Apong, Ala, pumanaw kayaw. Bakit? adak dito'y kusina. Aglusluto ak lakay. Ay na, talagang agsir-swerte akloy da bakit? Oh, apay. Anyat ipadamag mo ay ha. Kitaan na ito nagpinta sa cellphone. Ni, nangalaam iti dayta. Nabati ti pasaheros ko yung tricycle. Anya? Kukwak na ito yawin, bakit? Anya? Ay sus, isublim itakin kukwa ah. Apay, amok kaya no asino taking kukwa. Apay nga sublay, nagregrigata ka, pinidpidot. Kinakaot ko ito yung nagtitugaw ti tricycle. At damat siguro nakasave ang numero dita ah. Mangkita kan iti mabalin nga awagam. Ta iso ti pagdamagam. No asino takin numero, no akin cellphone iti dayta. Saanin na masapol? Adula amin. Ni, apay, di ka mabutang? Amangan no makita dakan ka dayta. Makita takin kukwa. Di ka ka di madanagan, tay lakok tao. Tapno saan da na makita kanyak na ito yung cellphone. Anya? Nag-overtime ka ita nagpasada Romay. Rabing! Kasanaw, kat traffic might, tata sa taor. Grabe! Nasapak ko mga umay agreement. Grabe ti traffic. Anya? At ito'y tinapasadaak, tata. Ha? Nay, Mas daw ka siguro, no, apay abasit ti may intriga kita, tata. Awan nga min ti pasaheros, no traffic. Amoyo da ita, nagpaspasada kayo matide. Sana ya? ha? Wala, baro. Iso na rabyanak, traffic ka talaga, tata. Kastaya. Nalabit na, pagduaduanak, tata. At apin nyo siguro, kup-kupitak. Saan? Saan kung aramid da ita, tata? Awan ugali kakas na. Jak maitured ti mangloko iti pada ka tao, tata. Awan mo't kit diti magpagkakasta, Romay. Wala, talaga mo't anadalos ti konsensyak, tata. Ibagbagayo siguro ako kupitak ti daddo mamapaspasada. Aday ta ti bulsak. Oray kapkapandak, tata. Awan kinupkupit ka. Sana nga agkupkupit. At atapin yun samot at kinupit ko tinapasadak. Nay, awan mo't ibagbagak kakasta. Sikatin ang ibaga iti dayta, ha? Sana siya, baro. Narigat nga minti mapagpanunutan iti sana nasaya, tata. Mala, agawid ka nga runay. Tama nga nunurahin na kan, di asawam. Inkay garahin ta tricycle, iti balayaw. Tapno makay na nakamutay. Sige nga rod, tata. Mapanakon. Maria, saan ka nga agbiyahe ita? Saan Ta Domingo mo't ita, bakit? Nay, wan nga agpaisaw. Dandan ipay malipatak ti aldawan. Ay, saus. Di mo ko na nalipatam ti aldaw para iti Diyos, bakit?
Ha? Di ta ko maliplipatan ti aldaw ti apo. Bakit? Masapol ang mga ipaay tayo mat iti aldaw para kinkwana. Sa napasig at trabaho. Amom lakay. Maragsakan akman. Takaskan ka tinagbalin nga asawak. Apay ko naam. Tapay, Mike. Bakit? Wana, tanaasidag ka iti Diyos. Amom nga ipaayan tinamarswa iti oras na. Para iti panagdayaw mo kang kwana. Dayta nga mintirason no apay nga agbibiyag tayo. Bakit? Naiparswa tayo. Tapno agserbe iti Diyos anamarswa. Pinarswada tayo. Tapno adda mangidayaw kinkwana. Saan aya? Saan napagayatan ti Diyos no puro trabaho, ken puro kwarta ti adda iti panunot tayaw. Wen alakay, husto dayta na ibagam. Isu nga uray dagiti anak ta, masapol ang maipasagupsap kadakwada ti sasao ti Diyos. Tapno adda pa nagbuteng da iti apaw anamarswa, ken agserbi da kinkwana. Wen lakay, pudno dayta. Tawan serbi ti kinabaknang, no awan mo't ni Apo Diyos iti biyag mo. Aginanakamat arumi, Domingo ita, agpasada ka? Wina, agpasada ak. Tasayang ti aldaw. Ken ado ti pasahero sita. Manipod nagdan nata, jak pa'y napuutan ang nakimisa ka. Saan mo't ngayon kapilitan day da? Mapanti mayat ang makimisa. Saan ti saan? Apay, pakaibaluda kaya day ta, no jak makimisa. Mandaturi ay day ta. Ha? Adda na ya inyulog da alintag ang maibalod ti saan ang makimisa. Ay na, di ka man matagpiloso po. Naynayunam laang ti basol mo iti kastangay bagbagam. Kit agpay sumang aming. Sige. Tanay, aldaway. Sayang ti oras. Isupay ti mapasadaak. Inakaw. Ay, unay lakit din ti asawak. Diyos ko, lawlawagam ko mati panunot na. Nay, narabyan ka man ay, Rumay. Wen, tata sa tor. Grabe man ti traffic. Ken basit ti pasahero sita. Mala, sumrag ka pa ya. Ay, saanan boss. Agawid ako. Iawat ko lang ti biro ko iti nagmalan. Atoy, tata. Ginudwak da itan. Ha? Sige, tata. Mapana kon. Nay, narabyan na nagpasada. Ngam 200 lang tinrimit na. Ay naglokan. Nay, ada ni pare Mariam. Umaylakit di mo't agrimitay. Atoy tinapasadaak, pari sa taon. Ado manan tinapasada ama, pare Mariam. Wen, taado akanayaw ti pasaheros kaw, paray. Ha? Sige paray, saan akong ngagbayat? Ibati kaw ti tricycle. Urayawid mo na. Tayo di balayon ti pangiparkingan paray. Ay, saanan paray? Agkumyuta kaw. Ay na, nabayagay nga ibagbagak nga urayawid mo ti tricycle aman manihwag. Tapno dalat tausaran. Ngam, di mo mat kayat. Saanan paray? Awan nga minggit ti balay may. Abang ano at dalukaw, kit pakibiyangan da ti tricycle. Mala makamuka nga ron, paray. Di mo lang matultulad ni Rumay. Kanayo na yawid na ti tricycle ngay paspasada na, paray. Saan abalikin kwa na? Tanalawlaw ti paraangan da, pangiparkingan na. Kun nasipsip ti ije balay da, paray. Sige nga ron. Makamuka nga ron, pare Mariaw. No kasta, saan ka ngagpasada ita? Saan ba kay? Ngam, adda mga arkila iti tricycle. Mapanda ka no ije beach. Kat, impakadam ka ni tata sa tor. Imbaga masan ka ngagpasada? Wen, imbaga ka na sakit ti sikat ko. Kat, imbagam nga arkilaan dati tricycle? Saan na masapol? Masapol ay nga ibaga amin kinkwa na. Kawan ata boss mo kat nga rod. Saan ay? Jack ibagan. Iso ano umawagin ka?
Ibaga, manasakit ti sikit ka. Kundi mo ibagbagang inarkilada ti tricycle. Ay na, siyak ti mababain kun mabutbutang iti kastangar aramidam lakay. Ay, anyan to lang at ati sawan ni tata sa turno maamuan na dayta. Di nanto maamuan ko naklangaruday. Nasaysaya at matlaang ano maamuan na amin ti pakausaran ti lugan na. No ibagak, awanan na ti arkila. Makibingay manin Anya? Imbis ang mabukudak, saanan Unay mo ti kastangar aramidam mon. Di ka kadi makonsensya amang luklukoy ti pada matao? Di ka man agin sa Santa Loida. Gagangay lang tagbasol. Tatao tayo nga raod. Maawatan ti apo na ita. Pasensya kayo, tata Sator. Talungal daw nga nagsakitak. Isa, daytoy lang ati mairimit ka. Ha? Pasensya tata sana balay. Bumawi ak to. Sige, okay lang, Romay. Anya nga, ikot nagsakit ka kat nga raw. Daytakit ti kay ket ko gan ka, tata. Man nakaawat ka talaga. Nakasingsingpit ka. Man manutibos akaskin ka, tata. Sa anak to siguro na makasapol itibos akaskin ka. Nasingpit kayo, tata. Saan ka naimot? Ken saan ka nga istrikto? Ipanpanakkel ka unay abos ko, tata. Uncle Sator, apayakas yay? Ti anya, budoy, kanakan. No asino pa di kanayo na maladaw nga garahe? Kaninal daw nga agpasada? Isumit ti bas si tirimrimi ina. Ha? Ni Rumi ti ibagbaka kangkay. Ay, Ngam ni Tata Mariaw, risdi na iti Domingaw. Ngam dakdakkel mo ti intriga na ngam ni Rumi. Ay ina. Sorry no pinakibiyang ti listahan dagiti tirimrimi dagiti driver yo angkay. Ngam nakita nga min iti lamisan ti notebook yaw. Ke nakaukag pay. Iso nakita ti diferensya ti tirimrimi ida. okay lang, budoy. Talaga nga ingagara nga idiso tinutbok inyo lamisan. Tapno makita. Anya? Apayakas jay ngay, angkay. Baybayam lang. Anya? Saan nyo kadiya sita? Hindi mangkupkupit ka na kayaw. Baybayam lang, kanakan. Naanos kayo nga minunay, angkay. Iso nga busunda kayaw. Basta baybayam lang, budoy. Siyak, ti makamaw. Diskarte ikaw na ita. Anya? Kita am ti karga ti ATM card ko, bakit? Kita, numano ti balance na. Ato'y ti resiba. Ha? Oh, nakita? Juan, Ne. Apay asaan ka naragsak a nakakita iti ornong ka? Di ka kadiagdanag. Takwarta taadwa da ito. Inagan ko la kanya. ay, madilang amin tirik na kamang panunot. No naggapuan day ta nga urnong mo. Agsao ka manay. Agulimag ka lakad eh. Saan mo't ase ka ti mangmanggay? Para mo't iti pamilyata ti pampanunutag. Ti dakais, ket no pagbabaik ti sapol ko. Dayta ti basol. Ngam saan mo't? Or-ornongag mo't ti matmat gada. Romy, pudno nga adun ti urnong mo. Ngam pasig mo't naggapoy ti daka sa wagas. Pasig mo't akupit. Kan naglakwam iti saan mo ako kwa. Akas kumaitag duduma ang mabatbati dagiti pasaheros iti tricycle. O Stone, no di mo kaya teraramidag, saan lang? Agsapol ka nga ro ti pagtrabahuam no kasta ka. Tamanggad ka mo't tayo. Tapno, dabukod mo akwarta. Makauma ka. Loida, kumusta? Ni, na kayo magayam na naising. Ay, kastoy lata Ay, ayan ni Tata Mario ngay. Saan nyo matakadwa itaan na kimisa? Ay, nabati di tao nagdisimbaan. Tada kasarsarita na. Sika ngay, ayan ni Romy alakay mo ngay. Ape asaan mo akadwa? Kaano pa'y ayaan na kimisa ti asawak nana? Sisak lang mo ta makimismisa. Ay, apalan kayo nga rod. Takanayon akadwayo ni Tata Mario nga umay makimisa. Awan Dayta mo ti panpanakil ko. Taasaan amalanganan ti asawak ti umay agdayaw iti apaw. Agungot pa'y kit di ano saan kami amakimisa. Naimbag man nana. Angam di asawak, Pulo sa di na kaya ti umay makimisa.
Ay ka, matignay tulat ta. Balasang ka. Saan pa'y siguro nga ita? Narabyanak. Okay lang. Tinapatag. Dakkel manan, tibiro ko itangal da. May mayat gayam no da mga arkila kanya. Dakkel, tibiro ka. Jak ibagbagan, kinitata sa tao, ngayon arkilada. Agasum da ita. 4,000 ti sapul ko, itangal da. Uray limagasot lang, tirimit ko. Naibagak lang awan paseros. Payatay. Uray tanasing pa. Partakak pa itan patalay. At ito'y tinapasadak, tata. Day, narabyan ka mo'y nagpasada ba raw? Daytoy kanilang tinapasadaan. Awan ngamin pasaheros, tata sator. Agmo katang aguray ti pasaheros, sige paradaan. Sigurado ka, Rome. Nay, apay nga akas lapag duado andak mo tayo, tata sator. Di na kumamot pagatapan na. Tikunam siguro, oh. Jak mo nagsasarunod ti arkilam itangal daw. Ha, Ato tinangibaga kanya. Sika, ti kadakkelan iti kita, iti paradaan. Tadi mo pa'y gaya mo, paginanan, ti tricycle. ha. Nay, nagkunamoy tata. Iparangyo man na kita mang dadadaal kanyak. Sige. Atuda amang saksi, iti kinalaing mo nga agkupit, Rome. Ha, Kayat mo, tayo bak ida. tata. Apay, asino ti maspatyan? Isuda ka di no siya ka driver mo. Nabayagan na palpaliwan ka, Rome. Iso pasensyakan. Ngam ikatin kan na driver ko. Anya? Sige. Day talaan nga ya. Awan na sakit na bakrang ko, tata. Saan ko nasingiran dagiti kinupkupit mo? Basta ikatin kan. Kat sumapol ka langan, iti sabalya pakimanihwam, Rome. Anya nga'y, di inikat na kan a driver na. Awan trabaho mo. Sana problema day ta. Agnegosyo ka. At damot pagpuna. Pagpuunam ti kinupkupit mo. Isublim kay di dagitan. Agpakalaing kamit loy da. Saan lang arutin na sinubli ni tata sa tor. Si kakit ti mangibaga iti kastan. Pagpuunak iti negosyo, turnong kaw. Mayat mo't lang, ti ginatang ko paglaban. Bakay? Ni, ay ka, mayat ah. Laundry shop, tinapanunot ko ang negosyo. Bakay? Iso nga, agawat ta iti labada. Anya, ka, makamu ka. Iso na lang ta. Ay na, lipatan ka din dagiti kinupkupit ko. Mga barwanan tan. Nalipatan siguro ni Apo Diyos, di kinupkupit ko. Iso adimon sang kalagip da italoy da. Tiki di pagkwartaan ta ti panunutin ta. Kakaiso na nga da pagpuunan ta. Romy, awan mo't umay agpalaba ka data. Uwin nga raw. Amok mo nga nga dagayam kabarbaro a laundry shop di tabangin. Kasanungay? Ilako ko na ita paglabaan. Tamangirugita manan iti sabali ang negosyo. Akit imbag no adamang gatang. At damit siguro, nalakan natin panangilakaw. Tapno gatangan da. Anay ko, nagsakit tiyan ko. Anay ko. Ni, Romy. Apay, agtertiritir ka matinan. Nagsakit unay tiyan ko, bakit? Sigo din na marikrik na tayo, doy. Itating ka karuan. Anay. Ala, ni, agkalingutan ka pa yan. Uwan nga ron. Ay sus, itaray kalhangin ni hospital. Saan? Gastos la na ita, bakit? Anya, kasano nga ron nga mong di tumaram nga agas no di kang paduktor. Daya kwarta, mapagpadoktor mo kanyak. Kadyornong mo na. Usa nagdayang ang negosyo. Ay na, kisayang pailaang Ura da kwartam no natay kamot tanawar serbina. Ala, mapanta ni hospital. Oh, makitam. Naimbag ata nagpadoktor ta. At dagaya man ta matikid ni kan liver mo. Apay nga akas tayo.
Agsakit ang mata. Bagat. Agagas ka kano. Di mo kanuliwayan ti agagas. Barang maagasan pa'y tasakit mo. Kasano da ito eh. Awanan ti ko na kapag negosyo. Ay, baybay amang pailata negosyo. Pagpaagas mo kit di. Nay, nakaumay kamay, Rumay. Kumusta? Kimotong kamay, baraw. Uwin nga raw. Tata sa tor. Tadan rik-rik naag iti bagik. Anya? Okay. Umayak ko maagaplay. Tagmaniwak manan, tata. Awanin nga min kwartak nga igatang ko iti agas ko. Nay, kat kabailam nga rin tagpasana aya, kat agsakit kamay. Kabailak, tata, awan nga min pagagas ko. Kwah, di kay agdanag, tata. Tadya akong ulitin tagkupit ka na kayo. Aklo nagtinagbasulak ka na kayo, tata. Kat pakawanan na kuma. Basta alain na kumamanin nga agmaniho. Maasi kayo kumakanyak. Ay. Sige. Naasi akmat itipadak a tao kay. Iswa sige. Basta ka ba ilam lakit eh. Uwen. Tata. Agtrabaho ak. Aginggat kabailak. Ngamno jakton kabailan. Agsarde nga to. Sige. Makamu ka nga ron, Rume. Agyaman na. Tata sa tor. Ulitag-tagkid daw iti pamakawan ka na kayo. Ala, lipato mo tinapalabas, Rume. Basta liklika mo ti agaramid iti may kaniwas. Uwen. Tata, ikarik. Diyan sa matan, makawit-kawit ti barda ko. Ay na, Arnel. Gusto ko man dayta. Napartagkan. Ha? Sigurado nga agur-uray ang dagiti dadakkel mo. Wan bibi. Danog barbartag ka manang Carmen. Gaputak wartak ti barbartag ko. Anya. Gabalak dag trabaho. So nga wan bibi ang da. Nonya ti kayat kong aramin din. Kaya nonya ti pangusarak iti kwartak. Anya. Apay ngay akas na kamutin nga agsasao ka dagiti naganak mo. Saan anasaya at tikas na? Pagurgura ka talaga, dananang kantatang. Kaputasan nga, papadati pa ng trato na iti anak na. Anda paborito na. Damad saan? Ay nalakay, rabiin. Namadapay laang ni Arnel Ijeruar. I-close ko kumanti store. Ngam di mo't lagawi dun. Anya? Mapankan, ing kakasarita barang danggan na ka. No siya, di nakmat ikaskaso. Ay, una yan ayan ni Arnel. Gininumlatan. Sigurado asagsagaan man na dagiti dadakkel na ti panagawid na. Dayta nga rod ti ibagbagak. Ngam di nakmat ikaskaso. Iso asikaman laang ti makisarita kan ko ana. Ala, sige. Mabit lang nga rod. Ay naanak ka nabartag ka manan. Awan, bibiyang yun ang nabartagak. Takwartak tinggatang ko iti arak. Sana, Anya. ulay ka ano. Diyak pulos nagdawat ka da kayo iti isyat ko. Kwartak tinggatang ko. Arnel anak ka Wan, punduasan ka nagdawdawat ka na kami kinitatan mo. Hanggang uray kasta, panunutam ko maati sa lunat mo. Tunggal rabe, nabartag ka nga agaway, dito'y balay. Awan, bibiyang ako nak na eh.
O daman ti rumbang pakibiyangan nyo. Tagitilangan kakabsat ko, paborito yo. Isuda ti pakibiyangan nyo. Kaputa, isuda lang mo ti karkaryo nga anak. Anya, apay ay aakas tamot di bagbaga manak. Pudno mo ti ibagbagak sana. Amin na kaya da ito dyaw. Urawang kwarta yo, agutang kaya. Tapno dama ito dyaw. Gayam, nanaro na, anyat gatangan nyo. Ay, kuha sa anak agumatang parok. Umutang ako mapailaang iti baga siya, unumabalay. Ay katuan na, awan parikot iti dayta, ikang kayo. Dahil agyaman ako, nay. Di ka madanagan. Bayadak to into na dated ni Julia Kwartak. Wala na, awan na nyaman na. Angam, mabit lang. Saan ka di amang mangtad ni Arnel kada kayo? Ha? Ngamin, kanayon mo't nga dakwarta na nga ikatang na iti arak. Ay, kuha. Sa anak nga daw-dawat kan kuha na baraw. Ngamin, babainan naklaang. Ay, unay mo't ni Arnel. Awan respeto na itinaganak na. Nasaya tay may kay Arnel. Uwan manaw. Ikanak man iti may isang arak. Anya, uminom ka manan. Ha? Awan mo't mangiparparit ah. Imay ngamin ita iti inam. Imay imutang iti bagas. Gaputawan kano ti isang yo. Agam ita. Arak ti pangigatangam iti kwartam. Basol ko kit din awan may isang da. Mapandumawat ako ni Julia kabsat ko. Total, isumat ti patpatagda nga anak. Anya, Anya? Naiturod mo sinumpatan ni nana mo, Arnel? Wen, pare. Naturod ka talaga. Kan may sana ka mabutang ka da nanang. Iso ngay bagakati kayat kung ngay bagakada ko, ada. Ay, unay kan pare. Saan kumamat akasta ah? Ngamin sana na sa asong sumbatan tinaganak. Amo, manya. Dakil ti basol tananang kanyak. Suda ka ni tatang ko. Agasam ngay. Upat kami nga kakabsat. Dagiti kakabsat ko. Ada itada atawid da. Siyak! Basit itada atawid ko. Ha? Angan saan nga umdas day taarason parts? Tapno sungbatam ida. Mawatam ko ma. Asi kati kabasitan gaputa lalaki kamit. Kan babae dagiti kakabsat mo. Oh, sana mabalay no siya. No maipapan ko maititawid na, nagpapada ko mati, pamayan da. nangikuti saritaan nyo ko ni Ramon, hindi namin sa narabi, Arnel. Apay, anya ka din ti mapaspasamakan ka. Ha? Apay, kasta kamutan kadagiti dadakil mo. Tunggal makisarita ka kadakwada, saan anasaya ti panakilangin mo? Pasensya ka nakal. Ngam talaga nasakit tinagam ko. Anya? Pangasim, Arnel. Saan anasaya at dayta? No addaman saan nyo nakikinawatan, mabalin mo ba't ida akasarita iti nasayaan? Asaan kumabot akasta? Angkal, Ngamin, tay kunadangarudan. No pinagluam, wano napasaktam tirik na dagiti naganakan ka. Awan tinasayata mapasamak iti biyag mo. pasensya kayo. Ngam jak lapat dyan dayta. Anya? Masakit ni nanang. Ngam adda ka dito ang nagmayat pa ilati panaginom mo iti arak. Anya ka matan, Arnel. Apa nga na Anya tayo parikot yung niya. Kahit bukod ko mo't akwarta at inom ko. Ha? Uray mano nga arak, kabaala magatangan. Ngam, ultimo may salang nga agas ni nanang, di mo pa'y may gatangan. Anya kumaga po. Hindi agpagatang kayo. Total, da kayo umating karkari ng anak na. Anya, No siya, awan namnaman da kanyak. Day tati tandaan da. manon adaras ngayon bagakkan ka, asan anasaya at tay tangar aramidam kadakwada. Ngam, di nakmatikan ka no. Kita to ah. Ay na, manang. Didak ko makarita na kasta. Amumet akabaelak ti agbiag nga uray awan dananang kantatang.
Kabalak mo't nga agtrabaho para itibukod ko abiyag. Ay na, agbalbaliw kan, Arnel. Sana na saya at daytang araramidam. May saka mo't, tila ibagbagam mo't. Diya lapat dyan na kita. Arnel, anak ko. Di nakman kasarsarita na nang tado ti pampanunutay. Diya kaya ti masinga. Anya, ay dala ko maibagakan ka. Ay na, no mangibaga kayo iti kwarta, awan maitid ko kada kayo. In kailangan dumawat kada iti daduma kakabsat ko. No asino dagiti pinatawidan nyo iti nalalawa daga, iso ati pagdawatan nyo iti pagagas yaw. Ay na, anak ko. Apay akasta ka mo't na sumungsumbat ka da kamay. Ay, awanan ti adu pa asaw na nang. Panawandak dito kuna. Nagahapit mo't gaya man ni Arnel iti mula na anatang nanang. Uy, nanak ko. Iso na lang, tanatsambaan na mo't tinala ka apresyo. Aya, Nanyamutin nga iti 5 piso ti may 1 kilo apresyo ita. Lugi ni Arnel kadagiti mula na. kasta aya. Uy, nanak ko. Iso ama siya nakan ko na. Ang manya nga road. Sa pala kuma, takalat ang umato ti presyo. Iti kasta, adamat sukat ti bandog ni Arnel. Hala, sana bale. Uray na lakati presyo. Awan parikot kan kwa na. Gaputawan mo't paggasgastusan na. Udnumat sana yan nanang. Awan paggasgastusan na. Tajay arap tam mo nagatangan. Uwisit na talaga ti kastoy abiyag. Manon adaras ang nagburasak iti mulak anateng. Hanggang nababalat na ti presyo Anyamaten. Ay, inton kun parutak amin ang amulak ta sukatak iti sa balay. Barang iso tinangina. Iti kasta, makabawi Ne, makadlawak ka. Manon nga aldaw asaan nga imay ni Arnel dito'y tersena. Magumigom iti bangkag na siguro. Dako na ngamin, aparutan na kano, di mula na. Tasukatan na iti sa balay. Gaputan na babaw a presyo ti matumtumpungan na. Kasta ka di. Ay katun Anyangay nga agpaiso ti ammo tayo. No iso ti pakatsambaan na itinangina. Ay, sapay ko mga rod. Tapno, mabawi na matigastos na. Iso na lang ang tawan mo't serbina. Nga uray makatsamba ni Arnel. Awan mo't nasaya at apangip-ipanan na iti kwartana. No saan nga inom. Inom akanayon. Uwan nga rod. Barang dayta ti pagnakman na. Pards, damag ko sino katamgayam timula manatang Uwan pare. Ngamin, saan mo nga agbalo ti presyo? Nababalat tamat. Day taro ti parikot ti kadwan. Nababa ti presyo ita. Barang numaya to ti presyo. Nuapitan ka kabarbaro ngay mulam. Sapay ko mga rod pare. Dakkelan ti gastos ko. Kasta talaga Pards. Anyang yung rod. Tsamba-tsamba lang ti panagmulay tinatang. Nasaya at tasimangpet ka na nakaw. Dimagas ni Carlo. Indagas na ibayat tinatang mga impaw it mo kan kwa na. Ket, yung nga rodin nanang. At daw, anak ko. Malas talaga. Ay, nagbabamanan ti pinanggatang day tinatang ko. Apay ngayon. Anya matay. Ninamnamak mo laki din na makatsambak iti nangato a presyo ita. Kaano la anang ko iti radyo anangina. Agam ita. 5 ka manan. Anya nga road, anak ko. Talaga akasta. Inton sumaronaw. Kat idagas tumanan ni Carlo ti bayad tinatengkaw. Di man alalain ta mga numalas. Anya ka din day nga ibagbagaman ako. Apay akasta ka mata. Apay ngay Pards. No kaya ano sino katam timulan. Iso mo ti panagnina ti presyo. No nya tin sukat mo. Iso mo ti 5 ka. Ay, uwan nga raw parts. Anya matay. Anya nga ti makagapo. No apay ama bankrupt met da taon. Awan ti makagapo Pards. Anya ngay nga rod. Talaga la siguro ang naranaan tinala ka presyo.
Sabay ko mga rod, takasta, panay. Panggap ko aparutin manay. Naglakamo nga iti presyo na. Anya? Sukatak manan iti sa balay. Barang iti maikatlo pa nagmulak. Kat matsambaak tinangato a presyo. O sige, adakan ka na ita, parts. Anya, sana nagawawid ni Arnel kunayo, nanang. Wan nga ro anak ko. Talon nga aldaw asaan ang nagaw-awid. Amangan kunak numasadot nga agawid. Iso nga ijay latan kalapaw na ijay bangkag ti pagturturugan na. Ay na, sapay ko mga rod takasta. 5 ba sakit iti tersena da Uncle June. Ngamawan mo ti Jay. Ay, sapay ko mga ruda da ijay bangkag na. No adawayayo, ingkay kitaan. Ure kagurgura da kayo, sarong karan nyo lata. Wan anak ko. Inakto kitaan inton madamdama. Sapay ko mga ruda makumikom laeng ijay bangkag na. Apay nga, kastoy mo tanti mapaspasama kanyak. Agkakapsot ka na, guyagak. Sakit. Kasta o na iti sakit ti ulok. Diyos ko, tulungan ako awan mo ka tumulong kanyak. No kaano nga awan pulos kwarta kon. Isumot tanti panagsakit ko. Arnel, anak ko. Nanang, Maya kung dito'y bangkag mo, tadi ka mo tagaw-awi doon. nanang. Apay anak ka, masakit ka. Oo, nga ron, nanang. Agkakapsut ako, nay. Nagsakit ti bagbagik. Diyak maawatan ti riknak. Eh, umay ka nga ro doon na mapantay sa ospital. Amang anuan niya daita na marikrik nam. Awang kwarta ka pulos, nanang. Isodyak nagaw-awi. Eh, saan mo panunutan daita anak ko? Siya kung timakam mo iti daita. Apag-isaw, at dapay lang ni Manang Bujuli ije balay. Iso ti kadua ta mapan niya hospital. Ay na, gapoy tinalabos sa panagtrabaho mi tinadagsan. Iso akastan tinapasamakan ka. Manang. Agyaman ka tanapan pa ni nanang ije bangkag. Kat napan nakakinita. Tano saan? Diyak lamon. Uwan nga ron, manang. Pagyamanak unay. Ta nalagit na kasi narongkaran ijibangkag. Iso aday ta kumati panunutam, ading ko. Kasta unay aguram kadananang kantatang. Ang amanya nga ita. Iso damot lagayam ti sidadaan at tumulong kan ka. No kasta nakapsut ka. Manang. Ita ta masakit ka. Adda ka di maitulong dagi barkada makainumam idi. Awan. Ngam ni nanang agkasapulan iti igatang na iti agas na. Anal pa sa pinagsasawam. Iso ti tumultulong kan ka. Ha? Dahito iti tandaan na maading ko No addaman banag ang nagkurangan tinaganak. Sana nasaya at alaksiden wano pagsasawam ida. Panunutom ko man no awan da. Awan kamot dito abiyag. Saan nga umdas ti kinaado ti kwartam? Tapno makunam adimon kasapulan ida. Nagbidot kay ti dayta. Manang. Iso siguro napasamakan ka ti kastoy. Kas kumay ti nagsasaron apan nakabangkrap mo. Kalpasan na agsakit kan. Ngawan na pulos ti kwartam. Wagas daytoy tap nagbalbaliw kan. Gaputasan ang nasaya at nagitar aramidam. Ha? Iso nga agnakam kakuman ading ko. Pakawanan da kumananang. Amo ka nagbidutak. Impagarop ko, no jak ka sa pulang titulong yo. Gaputad da kwartak. Ang dakalabidot ko. Anak ko. Mamati ak itan iti kanayon nga ibaga kanyak ni Uncle John. Ano na pasaktak, tirik na yo. Awan tinasayat at turong tibiyag ko. Ay, kamaudyanan na. Nakaamiris ka matlaangan anak ko. Naamiris mo, dagiti bidot mo. Daytoy ko matagbalin eleksyon kan ka. Ati kwarta kat saan ngagnanayon. Ngam ti ayat tinaganak. Iti kaanuman saan ngagbaliw. Uray ka sa no agura.
ti iparik na wenno aramiden dagiti anak. Agyaman ako na nanang. Gabutan niya man di kinadakas kong anak. Ket pulos, adidak inlaksid. Ket imparik na yo tinalaos apatagyo kanyak. Mala, saanan aday tati panunutam anak ko. Agpaimbag kakit day. Kan ikatemon amamimpinsan ti bisyong anak ko. Panunutam ti salon at mo.